буаттан ашыу тарих туплаган Күгәрсен авылы ошы көндәрдә үзенең күркәм юбилеен каршы алды. Авыл барлыкка килүгә 260 ел тулы уңайлы Күгәрсендәр зур байрам сараһы оештырдылар. Иртә яҙҙан башланган әҙерләнеү эштәре үҙ һөҙөмтәләрен бирҙе. Халык бергә берҙәм һәр өмәлә ҡатнашты. Күп эш башҡарылды. Тей урындағы ауыл биләмәһе хакимиәте башлығы Айрат Шәрипов. Яҙ башынан был байрамға әҙерлек бик шәп барды инде. Күгәрсендә бик уңған, тырыш халык йәшәй. Беҙҙең ауыл советының Күгәрсен ауылы үҙәге булып тора бит инде. Шуға өмәләрҙә аҙна һайын, почти көн һайын тип әйтһәк тә була. Халык бик эшсән, тырыш булды, бергәләшеп, шайтып төҙөкләндердек ауылды, матурланыҡ. Бына байрамдыла ошо байрам менән Күгәрсен ауыл халҡын сын күңелдән ҡайнар ҡотлайым. Уларға һаулыҡ, уңыштар, бәхеттәр теләйем. Йыраҡтан да йыраҡыраҡ булса да аралары, Күгәршенен сағынып ҡайта Күгәршен балалары. Уябызны шитләп үтсен, бәлә һәм ҡазалары, гөрле-гөрле йәшәгеҙсез, Күгәршен балалары! Күгәршен балалары! Байрам сараһы ауыл осында урынлашҡан Стелланы асыуҙан башланып китте. Әйтергә кәрәк, был матурлыҡты ауылдаштарына ағалы-ҡустылы Фәрғәт һәм Фәиз Ваһаповтар бүләк иткән. Шушы ауылда тыуып үскән, Вагап Фәрғәт Фәрит улы булам. Кырымда энекәшем басып тора, Вагап Фәиз Фәрит улы. Ауылыбызның 260 йыллығы уңайынан шундай сүзне ишеткәч инде, Атайсал программасы буйынса да инде шушы матур гына Стелланы яңартырга дигән теләк булды бездә. Район хакимияте дә, авыл хакимияте, авыл халкы каршы төшмәделәр. Аның өчен зур рәхмәт аларга. Менә шушы Стелланы инде матур гына итеп үзгәрттек. Эшләгән егетләргә зур рәхмәтлебез. Бездән шундай матур гына бер истәлек булып калыр дигән ният бар инде. Халкыбыз бик тырыш, эшчән халык, Күгәрсен халкы матур итеп дөнья көтәләр. Аллага шөкер. Шулай матур итеп яшәсеннәр, балалар үстерсеннәр, дөнья көтсеннәр. Алга табан атлайбыз. Рәхмәт башына да. Минең мына бу безнең күптәнге хыялыбыз иде. Шушы Стелланы эшләргә шул сөйләшә башлагач инде авыл халкы нык поддерживать итте. Глава администрацияга барып килдек. Ул прям безне якты йөз белән каршы алды. Күгәрсен халкы, җигәрле халык. Менә үзенең замнарын чакыртып алды да, Күгәрсен халкына ярдәм итегез, любой момент кайчан килсәләр дип. Безне ныклап тырышып ябыштык инде. Менә бу Стелланы эшләгәндә менә абыем нык бергәләп эшләдек шул. Иң нык ярдәм иткән Нигъмәт абый Вагапов, ул менә эскизларны эшләгәндә Зөлфия апа Ниязбековна, Фәния апа Халитова, Изилфат, менә башка авылдашлар шушы эскизны эшләдек. Эльвира Сибагатовна, рәхмәт, бик шул эскизларны бик матур итеп эшләргә ярдәм иттеләр. Туган авылда яшибез. Ата-бабалар шунда яшәгәннәр, шунда гомер иткәннәр. Без аларның традицияларын сүндермибез. Ата-бабаларыбыз васыят итеп калдырдылар. Авылны карагыз, дөньяларын туздырмагыз дигән аларның сүзләре. Шул менә мин шул барыбызга да исәнлек саулыклар телим, исән сау булыйк. Шушы туган авылыбызда яшәп, гомер итеп, Алла безгә исән сау яшик. Атайсал проекты нигеҙендә төҙөлгән ауыл ҡапҡаһы тиҙ арала ҡалҡып сыға. Ҡунаҡтарҙы ҡаршы алып, оҙатып ҡалған Стелла изге һүҙҙәр һәм шиғыр юлдары менән биҙәлгән. Әйтергә кәрәк, Стелла хәрефтәре төнөн балҡып, янып тора. Тимәк, Күгәрсен ауылына килеүселәр уны урап уҙмаясаҡ. Ауылдың тарихы уның уңған кешеләренән башлана тиһәк, хата булмаҫ. Күгәрсен ауылында тыуып үҫеп, сит яҡтарға таралышҡан ауыл кешеләре төрлө юҫыҡтарҙа абруй ҡаҙанғандар. Улар араһында данлыҡлы исемдәрҙе һанап бөткөһөҙ. Шуларҙың береһе Рәсәй геройы Мансур Рафиков. Беридә хәзер энесе белән әнисе яшәй.
95 yılın Çeçen'e vargan vergilişler vaktinde tanık komandiri olarak zor batarlık kursattı hem Yorul ismini verdiler Rossiya'na. Bugünkü günde akademik naukta. Кунаҡтарҙы ҡаршы алғас, уларҙы урам буйлап сәйәхәткә саҡырҙылар. Беренсе туҡталыш ауылдың йөҙөк ҡашы булған Шәфиғә мәсете янында. Ауыл булмышын ошо көндәргә тиклем һаҡлап ҡалған, уны үҫтереп йәшәгән ауылдаштары рухына доғалар ҡылды күгәрсендәр. Әлхәмдүлилләһи раббил ዓаләмин. Артабан бар халык ауыл уртаһында урынлашҡан обелиск янында йыйылышты. Туған иле тыныслығын яҡлап сыҡҡан ата-бабаларын иҫкә алды күгәрсендәр. 1941-45 йылдарҙағы Ватан һуғышы ауылды ситләп үтмәй. Күгәрсендән фронтҡа 240 кеше алынған. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, уларҙың 105-е туған яҡтарына әйләнеп ҡайта алмай. Был осорҙа бөтә ауырлыҡ, бала-сағалар һәм ҡатын-ҡыҙҙар өҫтөнә төшә. Һуғыш афәтен 7 йәшлек бала булып ҡаршы алған Октябрь Кәли улы Вәлитов ул осорҙы бик яҡшы хәтерләй. Мен күгәрсен халҡын һәр ваҡыт яратып, искә алам. Шуның өсөн алар бөгөн көндә зур ҡотлау сүҙҙәренә лайыҡлар. Анда күпме сугыш ваҡытында күпме күгәрсен халҡы фашистларға ҡаршы көрәште, исәнләре ҡайттылар дигәндәй. Алар сугыштан соң әбиләр, әниләр, ҡыздар ауыл халҡына ярҙам иттеләр. Шулар арасында безнең буын кешеләре сугыш башланған ваҡытта миңә 7 генә йәш иде. Шунарға ҡарамаҫтан мин йәтим аналарға, ирләре сугышҡа киткән, аларға ярҙам итергә тырыштыҡ, үземнең дуҫлар белән дигәндәй, танышлар белән. Күгәрсен халҡы хөрмәткә лайыҡлы, маҡтауға лайыҡлы халыҡ йәшәй. Шуның өсөн аларға сәләмәтлек телим, тазалык телим, эшләрендә уңышлар, аларны шатландырып тосын балалары, главный ҡайғы хәсрәт булмасын дигәндәй. Ауыл тарихында ҙур урын биләгән Күгәрсен урта мәктәбен танырлыҡ та түгел. Йылдан-йыл үҫешкән белем усағы яңы замана шарттарына яраҡлы эш алып бара. 1919 йыл башында башланғыс мәктәптән башланған тарих әлегәсә дауам итә. Был мәртәбәле көндө мәктәп бинаһына тағы 2 таҡта таш беркетелде. Киләсәк буынды белемгә әйҙәүсе, төрлө осорҙа мәктәп тормошон етәкләүсе Хажиморат Заитов һәм Ҡотдос Вәлитовтарҙың исемдәре мәңгеләштерелде. Тарих белмәгән балалар үзенең милләтен белми дип әйтәләр. Шуның өчен без мәктәптә, Күгәрсен урта мәктәбендә тырышабыз, балалар тарихын белсеннәр дип. Менә бүгенге көнне безнең мәктәптә тагы 2 таш ачылды. Берсе безнең Заитов Хажимуратка, ул безнең мәктәпне башлангыч мәктәп итеп, 7 йыллык мәктәп итеп оештырды. 1949 елда Ҡотдос Закир улы Вәлитов шушы 7 йыллык мәктәпне 10 йыллык итте. Һәм дә менә шушы 2 шәхескә бүгенге көндә безнең шундый матур таҡтаташ ачылдылар. Сараларҙың төп өлөшө ауыл осонда урынлашҡан байрам майҙанында дауам итте. Изгелек ерҙә ятып ҡалмай тигән боронғолар. Тәү башлап сәхнә түренән сығыш яһаусылар, ошо байрам сараһын ойоштороуҙа күп көс түккән Күгәрсен ауылы халҡын барланы. Көн дә тиерлек уҙғарылған өмәләрҙә олоһо ла, кесеһе лә үҙем ҡатнашҡан. Бик шатбыз бында ҡайтҡанда, мына классташтар, туғаннар, шундай матур итеп әсерләгәннәр. Ул ауыл шулҡайҙар матур, буяғаннар. Гөлләр атып тора инде. Зиратларны ҡарап сыҡтык. Шатбыз, тағы да очрашырға ясын, барыбызға да исәнлек саулык телебез. Ауылдашларға теләкләргә һәр ваҡыт исән сау булсыннар, очрашып торсыннар. Бәхетле булсыннар, барысына да бәхет телебез, донъялар тыныч булсын. Сағынғанда ауылыма ҡайтам, йәшлек юлларынан атлап барам. Йолдозларға ҡарап ятҡан шаҡларымны, малай шаҡларымны сағынам. Йолдозларға ҡарап ятҡан шаҡларымны, малай шаҡларымны сағынам.
sen şapkan yalan kaylarımı, kütken kin kırlarımı, biriniga de alıştırmas idim erdelerin yüvenlerini. Авыл тарихы, уның булмышы хакында сыгыш яһаучы Нигамәт Ваһапов Күгәрсен авылының нисек барлыкка килү турында һөйләп үтте. Муром, Тверь, Суздаль, Рязань җирләренә татар халкын көчләп таратулар башлана. Менә шушындый авыр шартларда халкыбыз бердәмлеген саклап, үзен кыерсыттырмыйча, тынычрак җирләргә, Казакстан киңлекләренә, Сибир киңлекләренә һәм Үзбәкстан җирләренә телебездә, моңыбызда, җырыбызда, гореф-гадәтләребездә уртак булган тугандаш Башкортстаныбызга килеп сыена. Һәм нәтиҗәдә менә безнең авылыбызда менә шундый күченүчеләр, шундый авыр шартларда биргә килеп тә урнаша. Тыуып үсеп, тәпәй баскан ерен һагынып кайткан авылдаштар үзенең хис-тойгыларын яшермәне. Уларның күбеһе язмыш кушуы буенча төрле тарафтарга таралып, сит яктарда дөнья корып яшәй. Мәскәү, Казан, Өфе һәм башка тарафтардан кайткан кунактар авылдаштарына тик рәхмәт һүзләрен yetkirdiler. Бу авылда туып үсеп, гыйлем алып, мәктәбебездә ныклы гыйлем алып, бу туган авылымнан чыгып китергә мәҗбүр булдым. Һәм инде ничек кенә еракка китсәң дә, шул хәтле авыл якыная күңелгә, һәм ничек кенә гомерләр үтсә дә, шул хәдәре авылдашларны күрәккесе килә. Һәм менә инде ерак араларны якынайтып, 2 тәүлек эчендә оша инде ерак җирләрдән шушы бәйрәмгә өлгерим дип кайтып җиттек. Аллаһның рәхмәте булсын. Һәм дә шушы күркәм бәйрәм, искиткеч авылдашлар җыелган, барысы да килеп исеннәшәләр, барысында шундый көләч йөз, бәйрәм төсе. Инде бу бәйрәмне оештыручыларга, шушы авылыбызның 260 еллыгын билгеләп үтүчеләргә инде кемнәр үз көчләрен куйганнар, аерып тормыйча, һәр барчасына да Аллаһ Тәала киң рәхмәтләрен яудырсын. Аллаһга тормышта бәрәкәтләрен бирсен. Һәм инде мин үземнең авылдашларыма шуны әйтәсем килә. Без 10 класска хәтлем шундый татар телендәге дәреслекләрдән төгәл фәннәрне дә татарча өйрәндек, татарча укыдык. Һәм инде минем шундый өметем бар. Инде безнең авылдашларыбыз үзләренең балаларын да, оныкларын да телебезне оныттырмыйлардыр дип, телебезнең матурлыгын, сафлыгын һәм дә инде һәр даим алар белән сөйләшеп, инде үзебезнең әдәбиятыбыз, бай галимнәребезнең бер кайчанда оныттырмаслык итеп гыйлемнәр бирсәләр иде. Һәм менә үзебезнең бездән татарлардан чыккан дини галимнәребез Шиһабетдин Мәрҗани шундый сүзләр әйткән. Эш әйбер ул диндә юк, әмма ләкин динне саклый. Ул тел, миллилек, милли тел, милли кием һәм гореф-гадәт. Һәм менә шушы галимебезнең шушы сүзләрен искә төшереп, инде буыннарыбызны үзебезнең дини гореф-гадәт белән телебезне оныттырмыйча, саф татар телебезне оныттырмыйча тәрбияләсәк иде. Менә авылдашларыма минем теләгем шушы. Аллаһның рәхмәте булсын, исән сау булыйк, һәр барчаларыбыз өйләребезгә кайтып, исән имин ирешик. Һабантуйды хәтерләткән байрам мәйданы был көндә гөрләп торды. Халык махсус оештырылган концерт мәлен күзәтте. Спорт һәвәсләр футбол, волейбол һәм көрәш уеннарын карап кинәнде. Көн дәвамында барган сагыл сарала һәр буынга карата үз ялы, үз яйы табылды. Авылдашларына шул
бәйрәмнәре белән тәбрик итәбез. Бергә очрашабыз. Шундый күңелле бәйрәм оештырганнар авылдашларга зур рәхмәт. Район җитәкчеләренә дә шул исәптән үзебезнең егетләр әле моны шушара иртәгә көнне мәктәпне бетергәнгә 45 ел классташлар белән шунда очрашырга җыенышабыз. Шул барсына да зур рәхмәт, барсына да исәнлек, саулык. Урма урау юллар менен Иге килдим бүгүн кадерле Үзенүлөр үткендерде калган Бүгүн генең дилей кадерле Мына авылдашлар очрашуына кайттык әле. Бик сагынып кайттым, чөнки теге ковид вакытында кайтып булмады, 4 ел. Мына шул вакытта бер вакыт Айрат инем белән сөйләшәбез телефоннан. Мен әйтәм, ни хәлләр? Авыл хәлләре ничек? Ул әйтә, авыл шул үз урынында тора, елга үзенең элекке юлы буенча ага ди. Мен әйтәм, әнә син моны шулай тыныч кына әйтәсең. Авылның үз урынында торганнан да яхшырак хәбәр буламыни? Менә шулай шундый сөйләшү булды. Менә һәр вакыт шулай елга үз юлы белән аксын, авыл үз урынында торсын, шуннан да яхшы хәбәр юк.